Mae'n fawr yn agosau yn y cylch gwartheg. Yn y man fyddwn ni'n gwybod pa dîm o bimp sydd yn cipio tlws Coffa Dai Jones Llanilar. Mae'r beirniad Will Edwards wedi cael chwasad a hanner, a mae am anerch y dorf cym yn ati i ddewis pencampwyr y tîm o bimp. Dewch i ni glywed beth sydd ag ei weid. Well, wow. What a fantastic show of cattle. It's a privilege and a pleasure to be in this ring this afternoon. And I'm sure you're all on the outside there of the ring having a feast as well. I want to congratulate the stockmen on turning out these cattle, all of them. Yeah, all of them. They've done a fantastic job. And the Royal Welsh Show is back, you know, without any shadow of doubt. You know, we've shaken off the COVID and we're back as a force. What do I look for? I look for perfection. That is not always handy to find. You know, it's difficult to get perfection in nature. So we have to get the closest thing. And you want powerful animals, you want matching animals, you want animals that move well. And with those few words, I think I'm just about ready to make the decision. Thank you very much. Wel, Will Edwards wedi anerch y dorf ac yn barod medde fe i fynd ati i ddewis pencampwyr y tîm o bimp. Le mae e'n mynd? Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Mae e'n pasio'r Charles, yn pasio'r blonds. Mae wedi diosgu het. Pwy mae e'n mynd i fynd at? Yw e'n mynd at y glas? Mae'n ymlwybro at y gwartheg glas. Mae'n sefyll, mae'n oedi. Am ddrama. Wel, mae chi densiwn. O, ble mae'r hat na mynd? Mae e'n ôl heibio'r limbs. Yn galw heibio'r blonds. O, mae e'n mynd efo'r Charlie! Wel, am gamp. Ar gil wobr. Pwy sy'n mynd â honno? Yn mynd i'r gwartheg glas Brydeinig. Y limbs yn cael ei gadael ar ôl. Oedd neb yn disgwyl hynna. Oedd pawb yn meddwl mae'r limbs oedd yn mynd i fynd â hi a cipio'r goron drifflig. Ond mae rhaid chi wystod wylio'ch cefn pan mae'r Charles o gwmpas. Am stori. Caryl, Will. Oedd y limbs na'n werth chwil, ond mae yna rhywbeth reit special am y Charles ma ar glas. Mae rhaid ni ganu clodydd rhain fyd yn does. Fi'n credu bod yn amlwg iawn. Maen nhw yn matcho, chymod, maen nhw'n gyson. Mae'r maint gyda nhw. Mae'r steil a... Na, maen nhw yn edrych yn dda, chwarae teg. Will, ti'n cytun? Dwi'n eitha hapus efo'r dewisiad na. Congratulations to all the other breeds. Ie, mi wylad i toi fan. Dwi'n gwybod mynd, Will. Da iawn yn Charles. Diolch i Will. Diolch i Caryl. Cyfleiddo draw at y pencampwyr. Ac, well, congratulations, llongyfarchiadau. Thank you very much. Well, wonderful team, absolutely fantastic. Absolutely thrilled. It's a wonderful spectacle to get into this ring on this day. I've been visiting this show many years, and it's one of the competitions we really look forward to. It's the first time I've got to the very front, so I'm absolutely thrilled. Congratulations. I just want to go around quickly, because there's a sprinkling of Welsh in the team as well. Kevin in y canol. Kevin Thomas. Wel, llongyfarchiadau, Kevin. Yn rhan o'r tîm buddigol. Mae'n fywch arbennig. Odi, mae'n fywch dda. A Nanna yw enw i. Mae mam gytre, Nanna ni'n galw hi wedd. A mae un dy fi ar y penwedd, mae dwy dy fi, mae Tricia, dwy od ar fywch. Do, tipyn o gamp. Tipyn o gamp, achos oedd y tîm Limousin a'r blods, ond nhw gyd yn dîmau da. Mae dod i'r brig fan hyn, tipyn o gamp lenni. Mae fe'n tipyn o gamp, a ni'n ddiolchgar iawn i'r sioe i gynnal trwy'r cysadleuaeth. Grŵp o bimp,
Mae tipyn o job i gael 5 yn matcho, ti'n bod, fe? A Cwpan Coffa Dai Jones, Llanila. Dai Jones. Yn mynd i'r Charlies eleni. Dai sy'n troi ni fe, fi siwr. A'n edrych lawr yn irlen, fe? Yn gwenu, dwi'n siŵr. Fi falch, bydde dar y ti ar y teledu, ti'n bod, yn dangos i pawb sy'n getref i'r fe. Diolch yn fawr ti, Kevin. Llongyfarchiadau i chi gyd. Da iawn wir. Mwynhewch y dathlu.